mo ko ka mira fu man ngara ti Okello Luo man no man ene bishop Richard Okello Odoch ani ni amatin atiki chuan yom twin morning o aron bi a logo bot yo wa magi logo lep log leba chiri wa ni lep lu ku ini amatin ana mit ana di twin one jo makundo wa nyomeni wa nero polkare ku ti ori maduong kero London kan kero Uganda kero America kero Australia log mi ku ti maduong mutwal gina ngo mo ma don we ku beru duong mutwal e ot wa ni od wu ka ini tika chono dako no iti very careful ni pepe ngato iye iti mo jime weng mabe pe cha ni iti ka doa pe mi ti leo lo ka kon indong i ma go leo don de ne go leo de kero de cha go ngo be ro don kera le mo wa ni relax ni gina pepe mir ne ke tiru dek eno ni chi wan ma chero juma don wa nyoma ni mir wa nge ni ngo teto dek wa pe git pa wa ngito mir ne ni imede ki teto dek we ngo da chuo ma in kone de nyome kwere nyo da ma ni nyome kwere ngo we chem me obet met peti ni ma chen ma yinde we anti no pa cham dek a olo ene ber kamen wa tiko teto dek jui dak be mo tiko cher ka yoke jui ti mir ngi ni ngo ka inde nyome o mire mede ki tiji kom dagoni da mede ki tiji kom chuori dak to ale mede ki tiji kom ine ki keni den kar mo kene ne no wan wa nyome o ba yinde wa hala ci on fu tuba ba ko nyipe abi ngolu gine ni ki ko ne gine ni ay kwanyo ki ko pa da ci on la ci on di ni de ko ma ko nyipe kirdo mo nyome abi ci ko tiji la ci on be lo ko ana mir ko re ine ki tumu ciel ne hala ci o be wa ha da ko ba da ini ma ana neno i oli gene i movie ni i chen mo ma ki nyura i video ni era miri da ko be kame i cha ko don yelu da ni i cha ko don tim ge kama no do tunye no tika chue pe te wa ka do ne ma chen ma de ne de yolo wa mi na tim nye we mi on an tunye pe yom kere ndika ko kwere ana miri ini be kaman ni pi gena ngo amiri ini be tele mo mana amiro ni yang tin ni yin pe nyom mo mani ini nyomo dago ni ka ine miro bero ni ngo ker mo mano bet kwere to mo ine de bero gang bono mo ni pe nyome eno ke nyome ke lokolo ba wai per ke nen in la chode nyome itenyo ot pa wuru ti de bini moko ka chier ngo ki dago ni yomo kene ilobo kan ka don gen u nyome gini dago ti ko winyi lokki boro mine ti ko winyi lokki bola mine ti ko winyi lokki boro ngo gene mine nyo wona kitra mir any tel kwede ot mo kene pe woro ka meno o mir wun o ne ni ngo jime odu o chop ka chen wun ne odu leba churi wa ni ngo oro bere me ngo me umulo pe do jime mo ken na tin da mo do da o kar kwede wo ko bodam i cherro ni wek don kerle mon wani simbati wek don no da no go tim kije kumi anda ala don yela ya kira yele a tira tiu a tira furu ma gwa ka duga dagal futiga yela atim no gira ngo bi no da xam kene ko ni ni ko wor ka mom ni tira yu ka fu ineno ngar mu da mo no vunyo kwiri mu vunyo chan mo ni robe kam ko be endo jul ma ko nyipe da on be do en da ma na nyume ko be do jul ka cha ma wan fu be tika chona da no cha we no tika vunyo no tika foto lumo ko be cha no yom twinpe eno ni dago tika wachini ngo tiki mo ma mir ini team pede betoni inde ding ngata lui pere a road ki ore kila churi wajini pe mir be kamel mir ngeni ngo ni lokuni mir tampe dago ni te cha wen ho mi na team an pa tamo kede mir dago ni kenti cha don vunyo o tino di wu eni ni cha vunyo pende mir chero yot ka vuru pe mir be kamel o mir ki cha ngo be ma be neni mier ngoy peñ de ko mi na te ngom raito chamo ken de bunne ken be de ko mit ini wil chamo ken mo tu mo ki ot chamo ken no ba wi mente yele chamo ken no wi lok mo ma ko ma da ko tor tu cha ene ni robine way bo we min ot ngom raito da ko te ni da ko mani ni nen ka mo cher ka tongu pi kenyu da ko ni wi gene o kelu wi o ngole ke nyima ci no ngeri de ko ni ji ma ngeri da ko petit si ko itam da do ko no merke to bu lokani cha tiene mo ni ma nyo openya ni mera mi bod mo actual bod mi nene ene pa mio ci yindon
chako do ngo tamarai pe tamarai miri loki wori loki doni da ke loki chuori ke loki de kuri noni tamani di tamane ene pe tam enone pol kar dano nyonge ke pien ngo chako do tam ni ngo doni ti wadi moni tamma meti wi tamu ma pada chini na mati na miro wo chini ngo mete ki tiji kom nyomi lo ba maro ni gene gemon kila chobe ke che chini am tin an tunya yom a legani do ba gud nyomu dak lo ba gudu dak lo ba lo yu pe nen lok mane o anda chero a te dak ni a chero no mo ken I chero de no mo apa chi ana fo ni am tin lo ba me du gum man Bishop Richard Odoch a foyo amen. This is your time. Atmosphere of faith.